E, Maja Klarić je autorica zbirke pjesama Kinta Pitanga, iz koje je sljedeća pjesma Crveni grad. U donjem lijevom kutu trga Džema Elfna, ako se dolazi preko parka Foucault, za leđima ostavljajući lakatubiju, na niskom stolcu sjedi dječak i šutke prodaje kolačiće. Zvukovi Marakeša ispunjavaju i prostor i vrijeme i zrak, sve ulice, svaki uski derb, svaki krcati suk. Zvukovi su simboli ovog grada koji buči, na koju god stranu se da krenemo. Zveckanje kovanica, prodavača maramica, lupkanje četkom o kutiju za laštanje cipela, danonoćno bubnjanje berbera i riječ najčešće ponavljanja, poluzabranjena po dobroj cijeni, dobre kvalitete. U Marakešu je sve autentično, sva je obuća od kože, svaka torbica ručni rad, svaki turban izvorno tuareški, a opet svega ima na stotine, na tisuće lampi, vrsta začina, komada nakita u tom moru zvukova i mirisa, šutnja je dječakova poput zalaska, poput sutona nečeg što je već dugo isto i nikad se ne mijenja. Tik do njega iste kekse prodaje nekoliko staraca za 1 dirham po komadu, ali dječak je neprimjetan i jedva da se riješio polovice. Na Medinu pada noć i zrak počne ispunjavati još jači miris, još veća buka, grad se komeša poput proključale kaše, dižu se zasitni dimovi pokretnih pečenjara, kući se kuhanih puževa kuckaju kao školjke i malo je prostora za desert. Dječak je gladan i cijelo vrijeme razmišlja o jednom jedinom keksu. Premda zna da će mu poremetiti računicu u kojoj nema robe za otpis i ništa mu nikad nije palo na pamet, Medina je glasna i proždire poput gladne lavice, urla sa svih strana, prolaznici su okrenuti leđima i ne obaziru se što iza njih, sežući im jedva do pasa, dugo zagledan u stražnje dijelove njihovih hlača i haljina, peta i porpetica. Dječak radomice stavlja u usta jedan keks, gura ga cijelog odjednom i nada se da ga nitko nije vidio, čekajući da se rastopi za obraza, noć duga i hladna, nebo nad Marakešom prijeti i valja se dobro pripremiti, pronaći najbolji kutak s najviše zalutali turista za zaraditi dirham koji nedostaje.